Horas, salam sehat dari Arpana ya, anak rantau bakat. Sadarion, marcerita johita taring tu step Batak. Ya dora di tamu step Batak. So dia mesti step Batakon. Mulu step Batak. Ima stem tanpa dipisat naon nunggah langsung berbunyi suara nice di gitar. So dia macarana asa wajar hutamon om mace molo bunyi ni tali gitar musik tali orang tu tali sada E A D G B E salin dah E A D G B E natibo. Nah, cara membantu setiap Batak namura seorang macaran beren kamu sobat orang om mabunyi ini nada C sonari tabai ma on gabe basna di tali opat berarti D tak kurangi ma D gabe tu C so di carana mama D ngaceo ngacebeo C om mace. Nah sonari tali lima nak kinong nada la tabai magabe sol la sol. Nah, jadi nak kong perjolo tali opat gabe nada sian nada D gabe itu nada C. Nah tali lima sian la gabe sol nah tali onom dipakencang ma satonga laras sian E gabe itu F. Nah karena ada gaya on F on tu gabe tu G tali lima. Nah tali opak non gawe tu C on fungsinin na tulo on gawe bas man non bas do sol fa sol do gawe sonye mana. Nah lama itu turu do sol si. Nah om ma B on panai ma satu nganayon asa gawe tu C. Nah asa gawe tu C mana. Hampir kan ngatu cewek mana kan. Jadi carana ulang mesti salinai tali opat siat D dikurangi gabe tu C tali lima sian la gabe sian A gabe tu G tali onom sian E dipakaras dipakecang gabe tu F. Nah tali dua sian B gabe tu C tali to duduk tali sada sama sekali dang dikutak-katik molo ta palu emang so dia mah suarana bigi hamu mah. So dia mau cara memeton ya ada rading utamu na adong galas pakai galas adong dua buang margitar bui galas si bepuangin na sonot do caranya itu magalas ini so digeser mason om tinggi na bolo istilah di
jol omma molna mol om operna kembali tuh netral ya di kota bukan netral tuh mol siam mol mulak tuh netral melaum setu oper sian oper mulak tuh netral ima step Batak. Nah selama kita tuh masalah martokel untuk kon bolu hata di hutan martokel makanakan na ale makanakan step Batak do dang stem gitar biasa dang omma stem Batak so di cara mainnya omma kurang malu dia kan ale tasongani ma patorakon bereng dah na gabe bulu mai di sode mana omma molna bulu tu netral overna Holland na 22 tahun udah diputar-putar. Cara meton na mesti memakai bas naon omma bas ni netral na omma bas ni overna bas ni molna so dia mah omma nih jadi utama udah atar songoni mah step Batak mudah-mudahan merguna dia musalguna kadong aku on au na otodidak do dang na asli pelajari siap buku alai akasya na kadongan na jolo do tiki di haposoon horas